Kita tomak tondok tomang murah tu dato dapo umum saja dia mo kami rarabuku tu rampo mo mendaftar mo kami mi bai mai tu karcis. Oke baik. Tabe mati te papangan katongkonan. Ia tu rarabuku sadia latama mai Lestari Wala anak almarhum ne Welen Pangarante ne Rio Wala ne Tikra Karasik Pak Ardi Karasik ne Mago Karasik ia matotu rarabuku sadia lata patama domai tapas sadia mi toma duluan nama ale berke
Oh, no, pwede mo na tayo dito. Okay. Tabe olo malakdi tamas sorana sang siman bambaria makarang ta angga mairi situru kendekna Allah si pangalola langan na depan daruma topaonganan. Tabe kita lendu tamate ada na kamarintinan tututun tamate sangka na kamadandengan. Kigoa soyang sumanga tali pangparayanta unti rolindo toma pakaian lotomus manta perupa toma sanda mabolong tanda tasikina to di minanganna kumuana kabuki lolongan wai mata na sondok tangi tang marangata buntu tumang na kamatean tane teti palungsu na kaktuan sunga Padi ko abuang rika di patung baten rika ladia pari anggan tato sang petayanan toma misa pa ranuanan toma ranuan lulangan toma tayan daomay tom petayan ni alukna puang Yesu tom peralundun ni sangka laolangit kita saile sulei kita tiro tuara ita masura madatu tamaluntara makarain nato tumampata kumua kamatean katuan sunga tangala bangaran sangka tangala pondok palelean inang tempon diomai inang ka nanti paoto na inang nene pongumula tahu inang pongotum botolino adang solahawa tung kasanganna tonna tengkai kalau bas sekasal lena puang matua tonna lenda pasala uma panda di pamaroson dioma itu tumampata atu iya bangsia motona tiranduk tuka tuan sunga tio tonte mai kamatean tapo mana motumintu batina tonto motasio soy dios soran tomangura dian nanto dadi undi susimo na polanga ninde ambe tamakaburo tenmo na polambana ninde mak dadi takamali tuni lambi patiran sangka na allo totemo didete lontokan bisaran na lante kulla tomarasan tala kalando ulelean tala malambe pekausik dia may mintu anak anadadian dia may bati na tibusanan ang gasile tobarra na solo pulo kaindi na mintu toma raputan lang toma kapunan nao kikuha karampuan mi katongkonan mi kamamaliran mi kiti mga bulololong kiran de pala maaw tang kilesoan sampa bating tamotondo pangotonan mariota Oh, minto teman pak. Mana satu tempat.
Daw, pernah lang mga pair. Mangga busungkan. Siya mo. Ikatakutan ka mo. Ngangawang ka lang na simpo ka na. Bisa di pwede di sini. Oh, bisa. Bisa ya. Pasin luar tuh yung papa. Pasilo papa yung wili. Papa yung pasilo. Biar minali, aku juga orang bilang kurang tergantung. Mama minta tuh masker. Sempat kasih pindah maskernya. Ya, kamu kenal kalau itu orang yang pulang kampung dan tadi. Kangen gitu loh masker. Iya, sempat mandi. Bilang kita belum sempat kok katanya mandi. Oh, betul sekali. Jenguk katanya tidak tidur 2 hari 2 malam. Waduh. Mandi. Edi. Kalau ang tamuin ito ang perahan ko eh. Apa ya? Ya, kita menjemput Toh apa itu? Oke, siap. Nah, mantap.
Siap mo kalamba. Beres. Beres mo kalamba. Ya beres ba? Beres lang. Ya. Sino ka nakapulong na ka na? Garigin na. Ya. Naik bukan? Nang apa ya? Iyo. Pasti apa bisa mira ada lampang. Sini rede ada. Saya sabay ni. Wah, ini bayinya yan kita mati. Ya, pelang kumain. Ya, tayo na rapi lamba. Oke, lamba kita. Yo, panas? Panas mo. Nasur ka tu garigin mo. Isa di pala ko isi ta kira to na rembon. Isa. Kira to na rembon. Oh, nadakan na. Ato kita karoon. Bigyan mo dalut pa ka lang. Nanto to. Kalau pas lo kokin, ini dari jalan udah bisa sore ini. Udah
na pura doon ako magtaulat tason. Iyo. Yato malitin kami nabeng kan. Maririn na rin kan. Luto mo ko. Katay nila ko yang ikora ya te isay Pagkikiano to na dos to O nang ipin na to. Maririn na ko iti lamipin na. O, manipin na pero kapilit ko na. Iba mo sa kuntaan niya. Oh. Wala, namipin mo na. Ako sa Palembang. Malasuki. Lasuki lang ba? Malasuki lang. Panas guys. Tama ka nito. Ano? Tapos sa mga. Okay. Yeah, ilan itu kopi? Tena. Berkepotin lambat dulu. Oke. Bayi na lambat. Pwede na lang pa te. Kuaran na pagarigi ke. Tapos ikan lunak le. Kopi apa teh? Kopi. Oh, itu kopi. Dili. Kali balik sudah. Lupa kosong. Bukan balik bagian mana bentar, Wajan tadi Pak, ini fungsi. Ya, ilu lihat. Grabe. Ate Selma. Ba. Nah, nataray na diseleksi ta apa rin tama. Mana yan? Tabi oro malabita siman pambaria makarangitan naria tamun terantang karampol boyo na sambil talikusan tekai suman tomakan. Kigwa makaki siti rulindo tomara putar lang puraki siman tapi rupa tomaka ponan naon yo natadon toli sorongan sebu. Kira ko sa dalam. Tamaras siapa uka masing-masing dewa na pumutunak panang kanan na pumutarong batan ito. Sigiran way na sutong kasanan. Dan na siya upa tapo pamuntutang tipik. Dan na siya upa tapo bayat tang tinasiki.
Apake gua kombong kada situru dia mai kami to mak ratu talang tumbo kumuku misabungan na dia mai kami tosan kaponan nao. Ki gua kita to rotolino mairi mentau mata mati to mali turunan to mali lugitar to dia kaki. Maka mani katang palambiran ki mana marapuan mani katang mau kurang ki gua tabe kita mempasi inan ni inan na kita mempasi kalau kadawang nata kalau inatang salah kalau tabori inatang salabori tabe lagi toding marorong inde tanda butunta lagi tanda maleso inde kombati naranta ia matu sia nene pikra karasik rampo mak tangkian suruh lulako kita lung pulong karwasala ko patang pulong talo nek mago karasik mempatula koto balu lulako ki talung pulong karwasala ko patang pulong talo keluarga nene Rio wala rampo mak tangkian suruh napakitan kiinan anak tomate anak almarhum ne uelem pangarante rampo mak tangkian suruh lula ko talung pulong karua sana ko patang pulong talu siapa Pak Ardi Karasik mempatula ko Pak Robert lula ko 5 saya ko 10 apa Lestari wala mempatula ko papa na Robert lula ko ki 5 saya ko 10 apa sesimo sangarara atapa gantian anta palaitan daerah kademan di tengah matar kitan nun deman di tengah basis sebalida lendu tama talinga duan tali dan tama karangan pasir wanta layate mai sangarara tapi patuan tanda butunta tikwa melo sa melo nata rampun de tongkonan kada inde Bandung pa udelean tapa sikitanan ni tapa kaloloy susidu kato temai apa taba la binaya temai mak rupa patuan tonton di la palapai rak dan di rodan tinting kumua tasipak kada melo to tapa patuan tamane umpa kita ipa inan den nasau pada koke dako umba ke umba katongkonan tala sundun lolokna kamadan dengan talaupu pendaunanna dadi mbai susimo kada kisah lurundun dio batang di kaleta nada koto kemang kaking kalak paparai te sigiran doi lasu latutun bangamiki lakoto inan mangka di sabu batu mangka di pokada Ya merasa saking kok karang sulen kararata tabe di rorongan di sini kumoya tu kita torampo metua batu tutu tun mak tangkian suruh ia tu la misi pak kadan bapak Hari batu Hendra na mak Neli batu nenek Gedi kita le betua tangkian suruh si pak kada pemima pak Hari batu Hendra na Neli batu nenek Gedi
Si taruna mati te bambatoram mangaba tumabangan katongkon. Rabu kutu sagiala tamamai. Ia matu ne nopa makula. Ne sonda kote. Mama Chelsea Kalimantan Timur Batu Kajang. Mama Galenta lo mai gentengan mengkende. Ia matu rarabuku sadiala tama domai. Oh. Kala may rapi kali dong. Apa ya? Oh ini tadi. Mana melipat nih? Ini nanti ya. Isan dito rin eh. Kanino yung tete na tembo yok eh? Na visita tembo dia. Ah, bisa. Asok ke mirko. Yo, mo tembo harus tembo itu Italita kan melo. Iya. Mbak. Apa nasong kafe lagi ke? Nah ini jam 12 lewat nanti kita akan makar ulusan deh. Nah, seekor kerbau betina akan dipotong pertama. Umur gede betul kok. Sokan puang di Batara, sokan situntungan langit. Unamboran tinaranda usea pak darandang nana amboran salarika nasiok tangtungan rika. Namboran tamalino nasiok tamadaenan. Na amboran lante pondok nasiok lante pangleon. Inde ambe tanah basah na tanah giu-giun di lambi patiran sangka na di detek lontokan bisaran na Allah katongkon ia memandang siaran na ia memandang umbalawan na lindomi polesan dalindona mengkarak pami tampara pakna
Tona tundan malik rara makamban, tona ruyang kaboro buku tangsi keadera. Kedi kilalai lendi, kedi palan arak oi. Inde kak tuan sunga, inde mamaran mata. Kumua kita tahu lantelino mairi mentau mata. Den riki kalana salauran lana lendai porak-porak. Uran lolong dao langit kalau lempan di batara. Talang turanan naki uang matua au bela-belanganna. Menguranna nalelengi matuanna natalon tonni. Tumangi mi pasembangan. Sikdan panglelengan. Kenta manu ko nala pandit, kenta londong tulang didi. Antalama kukua rokoan na bangun diong maina kombong siruruna, sola totam para pakna. Apa puang matua mak kada bisa, totumam patama pau tang salah-salah. Karampuan takatong konan tapa inawan kaluakta di timang bulololong di rande palak ma'aw tang telesoan sampak bating tamatondong. Bisa kita bantu ada kalau Thailand tondok pa mana kumutiro ipasong kalurek kaya tu taro toyong ya tambenan nasi turu tambenan kaso banu baturan na guyon na mayalo dan nalu yung na may bar lo na selatan pa tabi ada tondok takala kuteng kay kumba mitu mipo besan dulu oh iyo tabi ini lagi kumase kina payate si Tiaraun mo kutiro talo lembang na kamati naso si mato tampe ng kaso mato nolongan na studio na ngayon nabunga na rin yung masakit daw hindi gano'n.
Gimana kini bosku? Oke di Makula ini. Makula. Dekat dengan permandian yang air panas. Dekat dengan permandian air panas di Makula. Motor bisa. Ya, Alfa kemudian tuh. Alfa. Iya. Karena tama mo di susi to eh. Tidak pokal kaya. Baru kare baru kote. Ah, Carebabelo. Carebabelo te. Tumatuan ka. Iya, na tumatuan ini gitu kasi tiro. Tadi ko ayo. Tumelo to sa kanya timi sama soran po ba hindi? Sabar di Bukado kiri kuat to de dugar katan to kiam to. To maluman na mi do mayang to din tanan na. O de dugar to mga tara to le. Alar ko pura mirekin ni. Pasangan na dito, bangga. To mga kataro to ki kami. Kataro to, de. Yan nakam ta ko tanding apa sa sandal lu. Bananit kampung to. Kampio. Panalibeng ko lang ba? Mau kalungkuna. Yo. Aku kalungkuna dulu le. Yo. Dira kalungkuna na kalibeng ko mi. Pira-pira mga mo. Yo. Oke. Nah, kita akan apa iruang mo guys.
foto di sana sama lambat ibu-ibu ini. Iya. Joel dah menarang madu ketua Brin semua orang ngara iya menarang. Menarang ya Rina. Iya. Ngawa. Udah tahun ini ngawa. Ayolah bentaran tak abu ki. Iya. Tak pernah laku tak bukti ke. Ambil lah. Ambil nala tak abu lah. Lagu Jawa. Ano lah, sila kong kering rugi. Wana, perlu pukul. Naya wana tugas kita. Wana lah, nalayang, wana lah. Nakan nih. Sila kong mabugin na rugi yan, wana lah. Ayah itu ya, silok yung itu. Okay naman. Sinya mereka mungkin dipoto kumpah. Oke, senyum kok kita. 1, 2, 3. Oh. Senyum. Senyum gitu. Satu lupa boleh. Berat ya? Oh, bisa terus. Halo sih. Oh, dari kayak caranan. Iya. Oh. Budaya
Iya. Biasa. Sangat na. Kami ini saja. Sarang nakakadol di bani dito. Tahu. Sulatan lamay. Ay mga baru kilo mga komen-komen yung may kumando ako to na hay. Ako komen kan kondo ako dito. Rampo pa salamat ako na kondo ako. Oh, tay kilo ka mga komen-komen na. Napakapantundok at anak gimana mamira sa ba? Oh, ba't sampu miyo eh? Kakamira ka, dimira ka. Ya. Ada pepi dah makan di wala tu. Makan di wala ni tu leong. Sonday dah kayu ni nak. Ya, mira. Kung may tayo apa pun ada pental lu mau di wala tu. Kabar kote palising na lantang karampon boyo siman nilde taluk tukrara na kaisungan tomataka. Kiko amangkati siti rolimbe tomaka kutanlang purake siman tapi rupa tomaka puran nawak yo na taluan tolek sorongan setu. Madi baru kadi wala tu na mangka bitero tinggor wani masagyan. Siti wain may wain na pengotulak padang kanan na pengotalong batanya kisigiran wailasu. Dan nasa upak tapo pamuntu takatipit kini nasa upak tapo bayat takilasik ki tontong si tuntun tua ra dan si tandi paraya si popak buntuan ranu si potane tema tauto si porandanan mandak si po benteng tang tiek ba padio mai kami tomara putan lang tomak kaponan nao kikuah tangunis sama di tangan apa sorongan sepu tanggung pemaranga mani panisuna rantian tuyuh taduang sapa mitim batang ponno mani burana indewa inna pengotulak padang misiok tangan lempan mani inde sakke na pengotalong patanete ta palambi mani dikka kada sang buku tang padete mani sang pati karena bisara iar kana batu dako kedako umba ke umba kita palambi mompaun no ko ki rokko kau koran sileta kita padete mompaun ne sungki rokko kaisungan sang kalamata kiku atau mak raputan lang to mak kaponan nao belan nani nang lasusimo kita torotolino mairi mentau mata inang bati to malingki inang turunan to madiluki inang taruk to leagaki kita mompasi inan ni inan na kita mompasi patui patu borong na temai katang palambiran temai katang maupuran tabe kita ding marorongi tanda butunta ia motu nenek nopa makula rampo mak tangkian lula kota lu pulang karwasa lako patang pulang talu ne sonda kote rampo mak tangkian suruh na pakitangki inan Pak Rapuan keluarga almarhum ne anti kote mempatula koto balu lula kota lungu pulong karua salako patang pulong talu Mama Galenta lo maige tengan mempatula ko papa apani lulako damro 5 salako 10 apa Mama Chelsea Kalimantan Timur Batu Kajang dia patangan di kaleta kidete dia tondon to patangan take den nitang marorongan tamatalinga duan tabatu salah sa bukan tarampo bangamun detong konan kada tapakaloloy na yatu kita narampo mak tangkian suruh tutun metua yatu paparaya sikiran wailasu
tatu tun lako inan mangka di sabu bak tu mangka di pokada. Yo, orang tina dia karang bobo yo ke kwa tabe tabu kayu udang mosuleng kanala ta sikiro temai pak rapuan sia tatutun lako inan mangka di sabu mangka di pokada. Mati te babangan katongkonan dia tu rarabuku sadia lamen tama domai. Ia moto nene acok lo mai tampo mengkende. Mama Citra tampo mengkende. Papa Baby tampo mengkendek. Nene Rita tampo mengkendek. Nene Indah yomai bone-bone. Papa Ameli Makassar. Yamato tu rarabuku sadia la tama domai. Oi, mura kong barep kong mura. Oh, dari Sunda. Sunda. Dari kepala. Woi, 38 sampai 40. Oh. Kira bang. Dia tiro landan Iya. Mama Chelsea, sama di Chelsea. Oh, di mana Pak Robert? minta tuh yang Oh iya, tunggu nih. sampai 14. Antar nak dulu. Di mana saya? Betapa bisa nare dulu teh. Macam pira mara? Malah mamuntung ki dolo. Yo. Malah mamuntung ki dolo. Apa tuh mari kolong. Apa lampu di baroko. Kamane tinggoro teh dong. Ang kato. Balik Yo, mate. tabe la ko kita pintu ang gamairi. O mangka mo ni basa ni natin may keluarga la mamali tama tongkon lantai ng kamaritinan. Pagkumpay na depending daw lang tama patumakan di kulo. Iyo. Kani tabe la ko tumatuang kuin ba daw may mo kon na pusarasa mikit tula di
Kanden. Kata mabang dapat. Nah, Kemila Yolan karena kuat. tak siapa dia tahu na pada lama demo. Oh, demo ya? Oh iya. Iya kalau tabe ta Mabang karena kuat. Iya. Nah sementara na pasarasan ki Indoy dalam mibo ko tu lani Putuan. Tabe kita lendu tamate ada na kamarintinan tutun tamate sangka na kamadandengan tiumba dio mai pira-pira babangan lembang mengkara payo mai marian pentutuan koli-koli rara la tiumba na padang di mengkendek lilik base adinna menggaronto padang di tampo petondokan na nenek tobo turiang na tongkonan 10 latiumba na padang di bone-bone lili na padang di lu latiumba na padang di Mangkasa tarik tikuran dan na bambana goa unno lagi lalam mambela randal lagi malum-malun unno labuntu saratu lewan lombok mak lako-lakoan padi gua tontong papasak kena buang matua dau tangan langit rak dan pate mai rapak tutumam pata dau dasa topau nganan ia mau tontong me patudulalan ia morak dan me pate te mata kalambanan tapo urung rampo tang titolo lentek reke tang tirumbu kaduku dio mai baine nasang todingan dodok nasang samaran indok tobalutung kasangan na dio mai anak radian batik natibus sanan inde to dilambi patiran sangka nah Tigo karampuan mi kamamaliram mi mintu pa inawan kaluak ni kiti mama talo tangpo kamasol nasang kirande pala ma umburang tang tiseno anggamairi sampak bating kimotondo.
Loh, hai.
Sao kiểu có biết tận lệ? Nggak bisa mentah. Bisa om. Iya. Ada orang ni atau lệ?
Dia tidak mau. Tetap harus ada satu. Siapa namanya? Sanjaya. Apa nama? Ini Oma Cantik nanya siapa? Oma Cantik. Sanjaya. Oi. Ada lagi rombongan. Dan nenek Edi. Halo. I love you sayang. Oke. Bapaknya Desri. Ya, aku tidak pergi pasar. Nanti besok di Bentok ya. Oh, pasar apa tuh teh benar? Pasar Makale. Oh, sama kali. Oh, madukong sama kali. Ya. Oh, sama sekali apa Berarti roti namanya? itu yang paling dotok dulu. Lah komeng ya. Iya. Ini kan pendeta Meldi. Iya, pendeta betul. Ini pendeta Meldi. Iya. Bagaimana ini pengantin baru ini? Baik. Wah, mantap. Mana mamanya? Gimana? Oh, Yuli, oke. Nah. Tabi orang melabita si Mamba Maria Makarentan Arya Tanung Karangkobo Ilona sampai kalikusan kaisungan tomataka Kigwa ambai mataka tolambam tiki dompa atau norong paun nola tilek korara nadayana nun tete tipasekong na mata kalambana mbai menawa paditelindo tati dopawai tang sore-sore diotondon tobatangata palaki kuwa mbai lata pasusima agan nabati pasiruan na Mario kesirua italambi ketengi takaratui Dio mai toma kapanan nao dio mai toma raputalang anggato kombong kumararak makalima na dio mai to balu anak dara dia nindi ambe dilambi patiran sangka na kikua makamba manikatang palambiran manak marapuan manikatang maupuran kita mampasi inan ni inan na kita mampasi kalau kadawang na tak kalau inatang salah kalau tabori inatang salah bori tabe kita dingin marurungi inde tanda budunta ia mutu nenek rimba lo mai tampo mengkende mempatula ko mama medi lula ko 95 salah ko 90 kasira si nenek indah dio mai bone mempatula ko mama medi lula ko 95 salah ko 90 kasira nenek ajo si nenek ajo lo mai tampo mengkende mempatula ko mama na medi lula ko ki 95 salah ko 90 kasira Papa Ameli dio mai Makassar mempatula ko mama Ameldi lula ko 95 salah ko 90 kasira siapa Pak Bapak na baby tampo mengkende mempatula ko mama Ameldi
Lula 05 salah 010 kasira. Mama Citra, Mama na Citra, tampo mengkende. Mempatulah ko Mama na Meldi. Lula ko ki 5 salah 004. Dari mbaya mato ki lambi dia batang di kaleta. Tontong bangki Pak Pirangyanang kemudian nyaman itu tang marorongan tang matar ke tanun tang matalinga duan ta layate may sangarara tapi patuan tasya tanda butunta siat tota patu kiku amelo samelo melona tarampun ketongkonan kadapan rupa ulelean tapas sikitanan ni batu tapakalol. Susidu kata tu kita rampo mak tangkian suruh, rampo mak tangkian suruh. Ia tu lami sipak kadannya mau tu Bapak Hari bak tu Hendra, nama Nelly bak tu Nenek Gibi. Kada turuk lalle pongan tondok. Ia tu bayi petua bayi tangkian suruh kematunu. Ladi sampan lana sang tangah. Si turuk sampanan bayi. Si pori tondok tempon dio maika nanti paotokna. Jadi mbaya matoki lapi juga tadi kaleta. Naya cuma kaki kamasih-masih te. Uaina pengutulak padang lato tumpangan miki lako inan mangka di sabu bak tu mangka di pokada. Tak pada pasti bahasa ke rombongan lah. Sudah pada patah. Tadi mati te babangan katokonan ya tu Pak Rapuan lata mamai. Ia metu sia nenek tua bak tu nek binti makula. Nek pua bak tu nek binti makula. Nek pua makula. Nek Ronald makula wala. Nek Tinu topangi wala. Pot Tamili Kambisa. Ia mato turara buku latama domai. Marapat kalau tak ngomongin, nah, dapat kan kamu bilang. Iya. Yang betul dah tu. Betul iya. Bayar motor pemilik kuasa. Tanggal 39 apa sono itu. Tanggal 30 de awal. Jangan selalu. Kita sekarang kita nih pada karampang mau jalan. Lenduk tamate ada na kamarintinan tutun tamate sangka na kamadandingan umpakasal lerenge nararama kamban numpa bintin sarinna buku tang sipe adiran belana ulang rara nararama kamban lalu palisuan nantah no kapala di tanan ni boko renden na buku tang sipe adiran lalu tanda karuan tatia pala dia boy maswa sakde tapo urungu rampong tongkon niya loleko na rekiu ni sungi kula sumulena
inde ambek takamali inde mak dadi tapakaboro tu di paturu-turu to mamma pada otangana sondongo di paro reto metindo po pada otiku tambenna manang ngabanua unting ngarasengo papa unia roto narinding ngumpolo bintan nasali natangala kalando lelean tangala malambe te kausi dio mai toma raputallang toma kaponan nawo to kombong kumarang kiko ayate katongkonanta ayate kamamaliranta kamadandinganta kiti mangma ulololong masolana sangkiran de pala maao tangkelesoan anggamahiri Sa, oh, apa dito ini? Di kamar aja kita. Generasi mapang ya. Generasi mapang. Padi kuntur kuyang itu membetan padi kuntur karena sih pakai pang gambar itu apa kan di ada sih ya Biasa sepuna. iya ini duduk ay Oh. Merokok o membunuh? Apa mereka apa tak orang? Itu ilegal pula itu haram teh. Nah, kata itu bongki berbro nih. Pajak na. Weh, ompit. Oke. Mereka pendita. Oh iya. Nasara mau tangkunya pendita. Mau si om dong. Mau si om dong. Ompit tu nak itu tu nanu lah. Iya. Mama, tidak bisa Demi.
Oke, genre mana genre? Oke. Dari dia officer. Selestin Taruh. Oke, sukses selalu beraktivitas. Terima kasih. Iya. Oke. Iya. Iya, la susimoto kumua belana kada situru mo. Jumai sunu tatu nadia karampomoyo kumua ko patasu pengamukan kimak doko pana manerampo tu sigiran wailasu dari kikua kada turu mo. Dari karamponta kita lekiti mau bulan lolong katang palambiran katang mampuran kita pasi inan ni inan na. Tadi ki toding marorong iti temai tanda butunta. Ia matu nek buah batu nek bitti makula rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki tu tun metua belanna bati tosiosok tu mimi tosituran dadi laum patarru ki katongkonan tayo damro apa saloko 45 sitaruna ne pua ne bitti makula rampo ma rendenan tedong ma tokonan laki tu tun metua lalu lako apa salako 45 ne pua makula rampo mak tangkia suruh rupa bulian bayi lulako kia apa salako 45 ne Ronald makula wala rampo mak tangkian suruh lulako apa salako 45 ne tinu tok pangi wala rampo mak tangkian suruh lulako talung pulong karwa salako 43 nenek Rio ampo mengkende mempatulako mama na meldi lulako 55 potamili kambisa mempatulako Pak Citra lulako ki inanna Pak Citra dari kikwa kombai susimo kilambi yo batang di kaleta to ia temaya patabata si Pak kada melong to ta papatuan tamane umpadi tayi Pak Inan. Sama ini tianan makarin lagi. Kali 5 jam turun. Enak ya.
Modus perkembangan. Tahap perkembangan. Kalau penuh salam bahasa dapur rumah dorong dah. Mari ini main omit akan deh. Oh. Sedia melambat om ini? Ya, sedia melambat. Oh, oke. Mana mau kau membe? Kau bengku meduku. Laku benduku ti ambeku. Iya, toh. Iya. Terwang itu lambat lo nah. Sikan yang buku tatam buku dah. Mbar kira kuat ini lambat anda sikan yang buku tatam buku tadi tahu siapa itu kan saya. Malay ko minina na rin taw si Salas sa nalantas wala man nagtatarapon. Oh, tayo siya naliro ko. Oh, men. Mabir kita mali bapi besian tak apa ya? Ayo, oh. Kaya sikan yang buku tatam buku tadi. Oh, Ah, gila. Halo. Alampit. Ya. Wah, mantap balik bolu kayak itu. Oke. Kasih balik. Mantap juga parah kami deh. Wah, mantap. Baik sih deh ku. Dari bengku dungku dan bena. Iwa mau kita kata gerak. Jauh kadang ini berarti kok. Iya. Coba ya. Alas sige ba mo mata na nakadeng.
Boy, betul akan perlu. Nakosikan dia buku tetamu tanam berkat lambat lo main na. Iya. Ini udah tendang. Tendang betul. Ini orang dari orang makan. Kamar khusus memang yang bete. Oke ya. Kameraman yang bete. Wah ini om itu. Goyang-goyang. Roda bendi itu Yan na di kande te goyang-goyang ki. Susi roda bendi teh. Goyang-goyang aduh kaki kiri kande sa di sana kembang goyang. Roda beca. Adi mau teh sebab sih dia buka tetemu dah. Baca dok. Satu bang mereka. Wow. Korte ya. Kaya mo may lamba mangmura eh. Lamba mangmura tu umay ya. Yar kadin lamba yo tuh. Yan itu ano ato. Apa? Itu deh kue. Ibu teman-teman mau tuan ke sikan yang buka tetangga. Kembang goyang tu. Roda beca. Roda bendi. Empat itu teh. Oh, kuarta ya. Apa piran ada? Apa yang na? Jadi dito kamu minta foto kamu kok? Iyo, dem pingin na. Sayangnya belum ada keturunan. Foto apa? Apa saya boleh? Sabar abarat nih ya. Dicoba-coba apa tuh cara saya nggak? Baik bisa waris cara yang pakai lah. Ada budaya. Budaya cara di, ya ada berhasil cara misa, cara ngomong. Kalau boleh tahu cara apa aja. Ya. Nah, itu berkat Tuhan, nama disirang boleh buat boleh. Ya tu rarabuku la tama domai. Noni domai korong. Pakai apa logo? Kalau kamu merobok kan deh. Berdiri kamu boleh. Apa itu nama tu yo? Oh. Apa itu lamba? Boncis. Oh, dah lusuh muda elok patuan ni. Wah, kampung boleh rarabu kalau mau itu ya? Iya ya. Oh. Iya, pada saya sampai mana?
lumingka tuman numbati mentingka usau rosoinawa nakabu lolongan wai mata nasondok tangi tang marana buntu tumangana indeka matean tanete tipalung sukna indeka tuan sunga unno laki lalam mambelaran dan langit malum-malum unno laki buntu saratu lewan ki lombok mak lako-lakoan dengki tiumba lamai padang di palopo sang paliliran natanalu petondokan batara guru daenan nasawirigadi dengki tiumba padang di mangkasa mengkara pabambana goa tonanai Sultan Hasanuddin Nun Alloangina urindingi barani lilikna Indonesia tonanai malombas santo kula mangka di Pelindo usalli doke tarik tikuran danna Nusantara dengki tiumba lamai padang di Rembon lengkara pa padang di Saluputi Dio padang kalambunan Allah katampuran Namasia tondoko diam pulembangi daenan nama di Kamatasa dengki tiumba padang di Patekte lisu lembang sandabili dengki tiumba padang di Padang mengkara pa padang di Mamasa todio pitu ulun nasalu karua bak banaminang petondokan nenek pongka padang daenan natoriji padang di Mamasa kondo sapata wai sapalelean limbo kalua pendek silionan karapami katongkonan mi mintu pak inawan karwata kiti mau bulorong kiran depala ma'aw tampil soan sampak batin tamatondo magasa-gasa tipa di mabanda indesus samagasa anna batu mabanda anna laul walau berat duka yang menghimpit pijakan kaki rintihan tangis halaman bersimbah air mata orang tua bapak kekasih ayah tercinta almarhum Alexander Tandiopang Selmi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Namun oleh anak dan cucu, segenap rumpun keluarga, segenap sahabat kerabat handai tolan hadir seia sekata, seiring seirama, satukan rasa asa dan karsa, meraih ketulusan menggapai keikhlasan, hadir dalam tradisi santun warisan leluhur orang Toraja, membawa irisan-irisan inai, menggenggam lembaran-lembaran sirih, menyuguhkan batangan-batangan rokok, ungkapan selamat datang, simbol eratnya tali silaturahmi persaudaraan. Bangun mikir Siti Rolindo, motok siman taperupa, rokok sikutan atau rodiong si perak darak daun besuk, tatontong ungkilalai tarak dan kuning aran di kumua. Iyolek
Rak namo te kita toro tolino. Soyang-soyang namo to pendeng tau mata. Te nama bulu podong tapalibakam. Sunga mentang kia rali tapalan ditambung. Tang masai lako, tang sangka tuolino. Sampak bating tamotondo. Oke, baik. Oh, manera purilam Mbak. Pasien. Tinggal di toilet nih. Kok kemana nga semuanya? Sampai masih ada tuh. Iya ya, mahalan. Nanti kalau mau makan perhatikan saya itu sih. Oh iya. Pulang juga. Oke. Sampai ya pulang nanti. Oke, ya. Oke Pak Pik. Yo, makasih. Kondisi apa Om? Kondisi mula Om. Antar kasih dulu. Eh.
Oke baik, wah. Mantap. Orang kan bisa ini datang kurang kuat. Bisa. Kurang jergen. Letuk apa itu? Bisa betul balik. Rumah itu tuh apa? Ikan tau makin kesule. Bisa nambang itu kok nih. Balik na dokter. Oh iya, memang. Gimana brengnya? Oke, mantap. Woi, ada pengganti baru ini guys. Jadi depende sa tero ko na isa. Biasa. Ay ko bang ko kang tiroy. Oke, baik itu minta deh brengnya. Siapa mau antar kok? Siapa? Nah kalau tidak pergi ke nanti apa? Itu Tahu udah pilih doa mana? Udah pilih kebutuhan. Nah. Nah. Apa perlu kebawa? Oh. Apa dah? Kalau main tak bisa. di mana? Di mana? Ada pintu. Ya, dia pakai tomate. Udah kasih tomate kan? Masulit tomate na. Iya. Oh, maaf pergi kami. Mari ke kaya tugasku. Letak di bawah rebon ku tiro kila, pakai rebon. Rebon betul betulan lah. Mau udah ke rebon dulu. Ya potong, udah dulu ke potong dulu ya. Yan na ko, Lea, Buda Simon niya. Buda Simon. Wah, kayak Buda-Buda yang remote dulu. Ternyata. Nake. Bepira Oke ya. Mantap. Ya, hijau tutuk. Tuh atau keser ka tuh, tuh makular ka. Kesan. Kesan. Oke. Oke, silakan. Woi, mami. Tabe lako dan itu anggamay itu. Nimbong lantai tarampak kamaduksianan. Dalam biak tuna, dalam pamuntik batang kaleta, na sakang saliang ulang ala tanga tatu kante siawai. Susisa sama patongan may kumita terus mangan tuan. Dapur na kalau teh. Ya. Wah, diam-diam pula makan di dapur ini. Oke ya. Moy anak dutun ikan inde kamasusan of uang. Inang kontongan kisadinan ku pandarangan ki sia kamakduringan ki. Kisadinan te kamakuturan para kalian sia akmak tu bangun kan. Halo guys. Hola Mbak. Kopi lang ba? Buat kote.
Kaduaya. Saya kedua yang Tarkam tulis siang. Tole. Masih apa tuh tole? Iya. Nilayo kan sangat tuh. Laut tari may tikakatotoran maarupakan dewa itu dipasang tangan sama teman di Masolangas. Oh, kenapa? Berkaranda. Oh, seranda. Oke, wah. Anak ku bandai-bandai mau tinde we. Oke, baik pira ya. Apa ikan jan itu? Balik tu siya. Makan nompit. Oke, ya. Mana aku mi? Nompit lamar sa oras sa lokale. Oh, iya. Mana kuatnya nih, komandan. Mantap. Ya, kalau mau apa muntu? Ya, sekarang kita mau pemuntu. Maaf ya Mbak. Dari kalunakan ini tuh. Halo. Woi. Dari kalunakan Kariginda. Yo, tadi kita lakukan kedua lawan Oke, baik. Yo. Sisi motor torok isambing lakukan kita kumoko tatontong pasak barak melayo. Yo nate singiran wailas sodako belana si papandaran ki pesuka kalando. Gampang. Kita makan saja. Kumaya temai indo to mangura to sitaranak sigiran wailas su maras sampa ungka masih lisek na bokbok. Dari yang metoki kuat tontong pasak barak naria karampuan. Sampai ada satu deh. Sampai ada satu. Oh, ya suruh makan di situ. Gabung di sini saja. Oh iya. Kita bergabung saja, guys. Gabung sini. Oh ya, biar sini saja kamu. Oke. Hah, mau lihat tak? Oh iya. Oke, biar di sini saja, Dek. Ini. Siapa ada? Bukan kita ada malam. Ini balen ah? Ya. Ngompit. Ayo.
Cik. Akan di konti eh. Iya. Siapa nanti? Nanti kung kita Pak. Iya. Apa dah sabara kung Pak? Ah, tak ada komandan ni Pak. Namanya Karina.
Ya, tawi nako kita masalah nasang balok si pakainya. Mira kata marasampan ka masih-masih ti bulan padang. Tumatun ti dato dapo umum kumako dempa turarabu kunta tu latasipa sigiran wailasu nariate karampuan boyo. Jadi kita lihat iku ko si pakainya argi. Mabindon atau kita keluarga Rarabuku ta mak visual ako te may tomang kambi yan na mabilang apa topak kambi ina to mipotanda mali lako te tomatuan ta ko bisa na pamandapi-dapi mo to ba tiarkan namin tombang ko maadin na dio dolo to sabab pisan dako ada lame tambah na di paindetelan tangga atau patuan maru patedong. Siapa tuh lagi bahasa Mama Karina. Iya, Ibu Karina, Pak Karina. Si Tenggara kan? Tenggara. Tenggara. Empat berapa?
Mati lampu kan. Yo tabe sesimoto tu kata palambiran de patu rara buku madoko masalah pak rapuan tang tu tumur rata makarampuan bo yo dari tabe ki paling marolong ipite tanda butuna ia motu ibu Karina ba tu mama na Karina diumai Konawe Utara Sulawesi Tenggara mempatulah ko papa na Robert mak dok komo sola bapak na Robert. Jadi surat Isma kalau dibacakan ini. Oh iya. Ada nih tamu. Aku tangan. Ini masa satu penduan aku sampai. Pada nenek bang di Ikisio. Dia satu kakak. Satu penduan aku sampai ini kami itu tak berapa. Nara saya nak kayak tadi kan nara foto sampai yang ini gua kapalin juga sering nonton video
pengal tidak pernah mati nak ki uang karek ki. Tak betul. Baik dia berada lalu dicik-cik nama di taman jadi. Lama gitu kan. Iya, lama dari pakai datang pulang ke tahun. Apa ni? Ya teh lah tamu pada macam tamu. Bây giờ tao phân tâm lâm một cái gì. Tapi ni ke sini nak. Kaya dari kami sampai kanon sampai kita nganong kilala lagi. Kemudian rombongan makarap ko. Nang po naman kayo magkasa natin, nakakairan. Sampai ko na, bagi ini soal, bagi ini soal, biasa Bisa sih, pernah di Pamarak ka. Pamarak ka bisa sih. Bukan sensitif lah pakai Saya resian. Kemauan kita di Indonesia kupon lu makan lu. Nah, itu loh. Bilang apa tuh? Bibi ni semua teman atau di bawah. Kapuyo. Kami kapuyo. Ako lain ni. Iyo. Alo. Yo, may niloon na wala. Yo lo mo may lo mo. Oh. Hắn cầm không quen lắm. Pukulan namin siya lo eh. Pag tiyamanan ba siya mga ito? Apa na po?
Kung nabasa man eh. Mori, ito kay Robin naman eh. Muna ko ito, nasisola ka po siya. Ada pelongkai. Ada pelongkai ini apa? Tak apa baik ni apa? Apa ya? Kemarikin ini tuh bukan masuk. Dari imbalan ko ala tapaan bang ke. Malam ako kang ke. Kumma malang kota. Eh?
bukan ya. Ialah susi moto kumuat tangala ditoke te batu nalo na marasan dako te may tomatuan tak masing-masing te uwain na pengutulak padang alang karampuan di pak berengel lako kita keluarga ia to patuan tu mi potanda mali lako te tomatuan mi kuami tu tomalana na patamay diomay. Jadi lebih pertama itu tedong. Yan na bisa mintu tamanasang apa ko yan na tak namuati kita bang mo pemelo kumoyate to lalando nalili ibang siya to. Di sangadu ka mataram pakarik kita. Terutama tu na alatama yang mo tedong karudu santialo.